ngila raru ya kini kemat ya ke jing penen kam jong ke police department ya kini ki pulit top kemat ki pulit ki bamban tangga kerteng niem prit ladai kamas kubit tingin ya sya mrei kadai ka balasyu tap lup baik banum i ben itang kedur kemat kata kadai kawai ke bangilai keren mana bat ngila keren ru ya ka jing takti jong ki pulit ya ki MLA haga singi ke beningkong bat ya kini nginum pot sange ngasykua angni bani thu yapi baga assembly kadane ka privilege committee kabana kaliang ki MLA ko jingi kan seshimti ya ka benta ka bagi dai banshim ngimdan ye persai ki handai ki dai ban snuthu bangi kum ki nongelam ki bau patba legit jingi de ki 4000 ki patba bangin ra ya ka jinge ka jo patba assembly amdai manala diano ban shukhen tong khala ya kata namar kata kadau ngila ra ya kani gamat na ka basno khiyamane bat nagaliang jong ka law minister kala kren yaw officer khmat jungi bakin shim serious note ya gane ka bangilara bat ngendang rap yang ru aga jinglang ka bangini kendo bau chief minister ngim persya ki police we are not against police personnel tenrei police are not supposed to cover their faces when they deal with public representative and common people, especially when we fight in a democratic manner. We are not rioters. We are law-abiding citizens. We know the law. In fact, it is the district administration who violated the law. Ki pulit lesi kila jok mentaka sini dah bagi kangla di paiba negi dong negi jaga berper banuan sini. Halai kubli ki pulit bagi lara yau paiba banuan sini ke jaga namar kilala banle ya ke ba ki pokal master jungki kila bata. Ngimdom ki kilale ya ke ba kita ki besong po secretariat ki pa. Bamdei banyo rung trot syagani ke jaga. Mo namar ba kadon ga jing shifting namar ba kitip ba patba uai ga jing kershan ga baklan ya ga jing le ga jing persha ya ga bamsap ani ga sni ga bar ka bang leki pila bantang ya patba ba onwan kershan ingi hendrai pimla bantang ya ga bot ka ba unai ya ga BBP mangni shikhat denem dena pila bantang ya patba onwan shini nila bandan tan kendia dangni hendrai pemla bantang ya ga bot ka ba patba jit ya ga BBP nangni shakmat Idan kam nomor kata banonra ya ga jingla haga sinshar ga khadar pensul tho balani ala rigini ki jogi bri bagin sinshar kenum salya ban pini bor ki MLA la yangi ki MLA kilang no ban pini bor kumto kano tam mi patba kita kishin timlang ga itnat namar kata kadau ngen yaki harengkat kathong bangiwan ra jingla haga sinshar ka khadar pajja jingle jubor jugni ka sarkar kikran an maki balai pat kimpelong election MDC habaka an kan syaban penslam balai laraga biang yaki te pinken gen ko ki pajja pila snotho kadon ga jingting thot ya ga Voice of the People Party namal gila pilar bangin rat ya ga bamsap naga jla ga jingi ki to ki bala yo jimanto naga bamsap ki persyang ban pinto bria yingi ki nangalam ki persyang ban prinsu tho bagala nrenga nong kta kat ba phikta ngenam sngap kalau don ga jingten tho agni ki singi bala palat liam yanga. In fact, it is district administration who violated the law. The district administration Shwaba can impose section 144. Kada iban da slow shine. Baga jing tumu ga jing kalang da basni wa ban pinni jing kumar. Kilai hagi bana ki bladap. Degi pajar ki paj ba ngila ban sinshar.
paling yang ban sinshar ye ki pai ba ki ban ban ai ke jing kershan ye ke jing ki ke jai jai ke jingi kani gri ta ke jing persang ban khanglat ke Supreme Court ha ke snam khat khandai spa andru penyo kalau ai ye ke ruling ha ke dei ba ke jing pentri kam ye ke section 144 CRPC kalau Crenshaw that this section cannot be invoked as a tool to prevent legitimate expression of opinion and grievances. Ni wana ni ban pun pau ki jing skopia ki jingi ya ki jing weng jong the sarkar ye kini ki officer ni khamara ni kham ga nongrim namal ka takada ko ki pat ba ni ron ka ban snotho ye tho lam mi ki tu wei baga ai ka ban ni le kalong ban pun bek ye ki jing le bagla jong the sarkar